Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ki Cardinal jong kabalang Catholic na kiri per kileisha Rome bencong perkat bat banyamer Jingjied Jingjied yau po Thymmai hadir gajing klatno jong Pope Francis hakar poetri uyayong arajar arpusan. Kidan kumba arspa san pongun ki Cardinal na ki kandai potli ri ndre ki balak bade Shim Bynta haga Jingjied yau po Thymmai ki tang kumba shispa le pusan ngod bagi taru tang ki bahapo ke prabosnam karta. Ka Jingjied yau po Thymmai ka julong hadin kumba khatsan ni arposngi jong jingklatno jong po. Na pedeng kini ki hispa le pusan ngot ki Cardinal ki banya Shim Bynta ha ka Jingjied po sangut ki dei India ba kini ki New York ya kalat banjid unong yalam ba kli du jong ki iwei point lai billion ngot ki ringgit Catholic ha ka berthai berok away. Ki sangut ki Cardinal na India ki kintop yu Cardinal Philip Neri Ferro ubaladan nyopu arsnam karta baru babadru kumu Archbishop jong ka Goa Andaman ba ka Patriarch of the East Indies. Ubat ru kumu President jong ka Conference of Catholic Bishops of India, bat kum ru ka Federation of Asian Bishops Conferences. Uway part uday Cardinal Basilios Clemis, Drepusaus Namkarta, ubri Major Archbishop Catholicus of the Syro Malankara Catholic Church, kebadan Hathiru Vanan Thapuram, bat ubat ru kumu President jong ka Synod of the Syro Malankara Church. Nang tau Cardinal Anthony Pola, Depulais Namkarta, ubri Archbishop jong ka Hyderabad, uni uday udalit bandingkong ban Jingjied kumu Cardinal. So way part uday Cardinal George Jacob Kovakat ubadang Sadhuwais Namkarta, uday Cardinal Deacon of Antonio di Padova, Eser Conva Lazion Apia.